kenangan sakit di hatine jani. Adine sangat sayangin beli lacaya maka den tresna. Ampura yang dewek beli adi ulian tiwas neng ranaya. Onden si deban beli ngawales sekancan legan adi gen beli. Beli subah merasa adi buka di bui sekancan laksanan adi belian kuasa memang ada lantut pejalan adi bungawana adi sing sidang nerima. Apa sangkan sing nodaman akan dewek beline tulus kena baline ala rasa yang adi tengana yang las adi ragan adi ngacoin pesna kalai ngacur beline. Yang dewek beli adi ulian tiwas neng ranaya. Tonden si deban beli ngawales sekancan legan adi gen beli. Beli subah merasa adi buka di bui sekancan laksanan adi belian kuasa memang ada lantut pejalan adi tungawana adi sing sidang nerima. Apa sangkan sing nodaman akan dewek beline tulus kena baline ala rasa yang adi tengana yang las hati ragan adi ngacoin tresna ngalahin ngacur beline.
Kamu mesti kira buruan nya nasi kita kepaci ya dicangke sana. Yang cara apa? Sama kita aja masih. Kamu berdua, apa yang kamu omongin? Sini kamu, tak hukum kamu di kamar mandi ya. Tugas setiang anu masuk ke sekolah SMA. Gugurune bajang nang liang murid mekejang. Apa buen tepuk sedang nulis di bawah
lakar kuranan kayang jani tonden ada ngubur mirip ulian kumal beline liu bajange ngedesa mengejohin beli mirip subah pengenan yang widi tiwas nek-tek tu sing jadi penghalang diasten nganggur meklambi doplang lana katok meduplak ban kayu nanging debas mapile-pile awak bocok walelaku subekanggo kanti nyakit hati di subane adi bedadi soma beli kangwan unta kepanting mekuli pasang puyong pangidang sesai misi nanging de adi iriati yen nepokin nak melali mapengangor mini bibit tebal ban enci adi anu mabaju daki le penting goyangan adi tetap seksi yang widi tiwas nek-tek pusing jadi penghalang diasten nganggur meklambi doplang celana katok meduplak ban kayu nanging debas mapile-pile awak bocok walelaku subekanggo kanti nyakit hati di subane adi bedadi somah beli kangwan unta kepanting mekuli pasang puyong pangidang sesai misi nanging de adi iriati yen nepokin nak melali balaban enci adi anu mabaju daki le penting goyangan adi tetap seksi
adi nolak pitresnan beline. Dadi adi nolak pitresnan beline. Marek adi tau teken keadaan beline. Umat warengelah sewai kuangan hidup beli status sengsara. Biaston buka kedo beli sing lakarnya selin. Biaston buka kedo beli sing lakarnya selin. Nema dan pedoman tuara jeda di keledeng. Tresna beli ngelah arte beli kalah nekar angon nyujo kena adi. Tuarenyi dayang beli maksa kena adine. Wirek adi pusing meki teken beli. Ti adane nang abedek enyet adine. Pemaluan embok adi sing setuju ngelai pabeli nengantosan mati merek ngeridik uyat sengsara. Beli sing sanggup noden gumi cerjanine. Lincar muyang tempe yen melali. Ne ada cuma tua tetamian zaman niponge. Sepeda gerejo bebang kumpin beline. Pelopine muda kreat kreo sinah elap adi menggane. Dek, lali mi dek? Ye, beli wayan, kadang nak nyen. Balik hijau man. Nah, hiji jamin jam, pokoknya menek gen. Kengken dek nah. Kadang ada janji pe. Misi keni keto, jeng menek gen gitu nae. Naik, tinggalin nae. Nah, menek je menek. Weh, udah tuh deh. Besar-besar kan Kang Wang. Ane mau ani masih patuh. Beli Gus. Batang pas sepeda gerejo. Ayang takah nek. Nanya ngajak tuh. Sorry beli, sorry. Sorry. Makanmu. Nge. Biaston buka kedo beli sing lakarnya selin. Biaston buka kedo beli sing lakarnya selin. Nema dan pedoman tuara jeda di keledeng.
Ada adinya mata beli truna sing laku kayang jani panen ngelah kegelan Tuara je beli takut tekining anak elo kena beli nyukle brahmacari Buwin jani adi nyacat dewek beli nek ebok jeding kulit kakah dungkah yang pipis beli ngalah angon meli pepayasan nanging beli singnya ajo beli tu sing jet somo yang beli enyak pesu liu pajang makin tan bina cara engket makejang pada neket ketu gunan beline apa mengadin nawa apa senjata na beli anggon ngalin na elo ane tibaong beli metegol bantali tuah pipis rijuna jani adi nyacat dewek beli nek ebok jeding kulit kakah dungkah yang pipis beli ngalah angon meli pepayasan nanging beli singnya ajo beli tu sing jet somo yang beli enyak pesu liu pajang makin tan bina cara engket makejang pada neket ketu gunan beline apa mengadin nawa apa senjata na beli anggon ngalin na elo ane tibaong beli metegol bantali tuah pipis rijuna sakit kaleni ngehang rawos adine semu manis ngemang jawaban bukan nusen saya ken tulus kena beline ngembang ye peninggalane bu kedua percaya sing sanggup belikan nyalanin deken unduke sanen ni benin tresnan beline tan si deket tampi
arep percaya sing sanggup belikan jalane teken unduke sane ni beni rasnan beline tan si deket tampi sangati jani ketemu adi nolak tresnan beline beli tahu dewek nista luseng antas kalnya ningin adi yening ulian ento adi merasa bahagia depang beli pedidi inguh paling budoken adi pangsu babeli ilang
suba beli ilangang suba uli di hati mula sing anut ya iludo lah mesan kelawan suba